shaytona masai Quran mihaga lokantata kharab kolleweto nikam bala Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa gariham miha koi warang agur ecce gelligen kudinne as danna imam we hada muhim ecce gelligen ne miulani hada muhim ecce gelligen ne miulani hoda hama gotakan no fenne vidal woni ti fenidane timan kade fan mi vidal wa kame kurabani ko daloni kon kametto daloni sate kara koi kurare de mina jabbar hama e fennani kon dui satara koi koggemes e fennani kon ena warhama ei ena waram muhim we e gelligen ena mole hoda den dannawni imam we sate kara koi kofia fennane vidal na ek fennane radu korbiya fennan sate kara koi korandar way mina warang falu mi as wudu kollaga namada farafi irra koi dera koi ko salandi timmana rakwata hutta kulliya kan handam wejje esile wonutan kulliya kan handam wejje den tin ra koi kolla hatara koi kolla salandi fa den etin to bala re fenich sate kara koi midiye wala der timmana rakwata hutta mi handam wi den mina warang ufaw jawang imam arham midiye gosna imam vidalu min toye sate kara koi kurang halagondu timmana rakwata hutta handam wejje imam Abu Hanifa vidalu woni timan kade faana ingi wada gannawe shaytona sate kara koi kurande kade dunu qur'ane kan sate kara koi kurande dunu qur'ane kan ei sate kara koi qur'aru miha kiha sawab libene shaytona benu munwan miha kan e hagina sawab Allah gadun libiken daka namadan ena ferisra mi masakke qur'ani ena ga hitan echen oi tane wadda de beto e radden ena horihara koi takiddu kullah daana no echen hoda subhanallah